Cek mainan karen umur ni kampuna. Ni kesetu je paki bekal soal pertanggungan jawab dening Allah Subhanahu wa taala. Dari ke amal cuba fokus saja bekal beki cerita akin hari amal kakek, hari ke fokus nak kakek, hari ke cuba nak kakek, hari istighfar, solawat, Al-Quran nak kakek, hari tasbih, takbir, tahlil, hari maksiat nak kakek, hari lupa nak kakek, hari tulisan nak kakek. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. La ilaha illallah. Terbuka pada selamat tapi amin. Allahumma amin. Oleh karena itu tafakur, kerpekir, ngangen de tengah mate. Laya apa sih kebiasaan ngomong mate? Laya apa kok mate rese ke ke alam kubur? Orang hajian mangkene pak? Hajian mangke se berangkat nih kan? Kun cuma 40 hari lah. Sanggup kudu cokok. Ben keben kudu cokok. Obat-obatan harus ngebeh sandi penyakit. Wadah memon kaula ban panjenengan ajalan bene 40 are, bene 40 tahun, bene 400, bene 1000, bene 4 juta, bene 4 miliar tahun seterusnya. Seterusnya akhirat. Tak bisa ngejam amal ku ning akhirat. Tak bisa usaha ku ning akhirat. Maka mon orang makin ki banyak mikir husulil hasrah wan nadama ba'dal maut. Banyak mikir atas kerugian-kerugian kauluban panjenengan ku ning akhirat. Atas geton benelang sana kaul panjenengan paki ning akhirat setelah ketinggalan. Pun banyak saya ketinggalan ku lebih sampean niki ponan. Umur banyak setersia-sia lah. Bektoh banyak saya buang begitu saja ponan. Cek tambahin lalu panas, cek tambahin maksiat lah. Sopa aja tak napa, sopa aja malah tak tambah berat hisap nah. Karena tak ada amal kecuali pakaton bi Gusti Allah, bener cerita bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Karena nas Al-Qur'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. La ilaha illallah. Termoga pada selamat kapi amin. Termoga paberikan semangat di dalam ibadah, parin kekuatan untuk ngelakuin taat ke Allah Subhanahu wa taala.